салом дӯстони азиз, вақте омада ки исбот кунем ки дар ҳақиқат мо барои шумо қадр дорем. Яъне дар доираи ду масъала гап мезанем. Якум, барои анҳами апак рақамош дар зер гузоштагӣ ҳастанд, ҳамагӣ 8 нафар коргар дар кор аст. Яъне аз 2000 сомонӣ то 7000 сомонӣ соҳиби мизди маош мешавед. Ин кор танҳо барои бонувон аст. ҳатман дар апак навишта соҳиби ҷои кор шавед. Дуюм, масъалаи гузаштан аз граниса мо ҳамроҳи Умед ҳамкорӣ мекунем. Умед моро дастгирӣ мекунад то ки филм пешниҳоди шумо шавад. Рақамҳои дар зер буда аз Умед ҳастанд, ҳатман дар Умед нависта аз граниса гузаред. Вақте ки аз номи канали мо гап мезанед, дарҳол нархҳо арзон карда мешавад. Инчунин вақти он омада ки исбот кунем ки дар ҳақиқат мо барои шумо қадр дорем. мудоме ки мо барои шумо қадр дошта бошем, ба ҳамин гуфтаҳои мо такя кунем. худо нигаҳбон. барори кор. чӣ мақсад дошта бошад? боз маро ба наздаш даъват кард. ба назди ман омада гуфт ки ин зану фарзанд дорад. ман чӣ кор мекунам? рафта ба ӯ мефаҳмонам ки ба ҳаёти шахсии ҳар кас шумо аз ман чӣ мехоҳед ки ҳар рӯз ба ҷои кори ман меоед? шумо шарм намекунед, изо намекашед ки як духтари камбағалро истифода бурда дар нима роҳ мепартоед? ту низ маро гӯш кун. мо он қадар беномусе нестам ки духтари камбағалро фанду фиреб кунам. холатон дирӯз ба инҷо омада ба ман гуфтанд ки шумо зану фарзанд доред, ду зан доред ва боз духтари холаатонро ба занӣ гирифтаед. чӣ? холаам ба назди ту омад гуфт ман зан дорам, фарзанд дорам ва духтари холаам низ зани ман аст? чӣ кори кардаам буда? кӯш намегуфтам. чӣ кори кардаам буд? хел намешавад. ман рафта ба Фарух мегӯям ки ин кори ман аст. бале ҳамин тавр. худо шоҳиди он аст. ман ягон зану фарзанд надорам. лек фаромӯш накун, ман ҳатман ин бегоҳ ба хостгорӣ меоям. ман рафта ба он духтар мегӯям ки ман тӯҳмат кардам, ман ноҳақӣ кардам. ман дигар наметавонам. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом хулаҷон. фарух хуб ҳастӣ ки инҷо ҳастӣ? раҳмат хулаҷон. шумо чӣ гуна хула метавонед ки омада нисбати ман дурӯғ гап занед? магар аз кӯчаи одамгарӣ гузаштагӣ нестед? ман ки ба духтари шумо оиладор шудам. чӣ тӯҳмату буҳторо оварда дар сари ман бор мекунед? то чӣ андоза шумо бевиҷдонед ки омада аз паси ман мегардед? ман намедонам ба шумо ба кадом забон гап занам. чӣ лозим аст аз ҳамин дурӯғгӯӣ хулаҷон? шумо худатонро эҳтиром кунед. аз ҳисоби ҳамин коратон аст ки фарзандатон, шавҳаратон, духтаратон, ягон аъзои оилаатон ҳамроҳи шумо кор намекунад. шумо ҳеҷ қадре надоред дар наздашон. ман намехоҳам ки хола шумо дум ба думи ман гашта ҳама дурӯғҳоро оварда дар дигар ҷо фош кунед. шумо медонед ки худо ҳаст ва як рӯз не ҳақиқатро ба ҳақиқатдор мерасонад. изо каше камтар, шарм кунед. бале фарух ҷон, ҳамаш дуруст аст.
من به نزد این دختر آمدم. من گفتم که تو زن داری و دختری من رو هم به زنی گرفته ای، از دختری من فرزند داری. من تهمت کردم در حق تو، لیکن از همین روز اعتبارا من به خودم قول دادم که دیگر گپی دروغ نمیگویم. باور کنید چه گفتنم رو نمیدونم. جان فاروق زن ندارد، فرزند هم ندارد. این همه تهمت است که من در حق فاروق کردم. تو به گپ‌های من باور نکن، به گپ‌های من اهمیت نده. من از هر دوی شما بخشش می‌پرسم، میبخشید. چی شما هر دو مصلحت کرده با نزد من آمده که هر دوتون یک گپ رو میگویید؟ من از تو بخشش می‌پرسم دختر جان که من به نزد تو آمدم و فاروق رو در نزد تو سیاه کردم. دیگر من به فن فریب شما باور نمیکنم. سری مرا نیز گرم نکنید، از خفای کار خودتون شوید. من هم از خفای کار خودم. گوش کن، من به گپ خاله‌ام اونقدر اهمیت نمیدم. خاله‌ام چیزی میگوید نمیگوید برای من ارزش ندارد. لیکن فراموش نکن امروز من حتما به خواستگاری میایم. باید احتیاط شوم. اگر اینها ما رو فریب کنن چی؟ من چی کار میکنم؟ خدا را شکر از کدام روزهای وزین و چی روزهایی رسیدیم. کی بودیم و کی شدیم. راهبر یک کارخانه کلان. برای راهبر کارخانه شدن البته را خیانت کردن روزی نیست. کی بودیم و کی شدیم. خدا را هزاران بار شکر میکنم. اکای فاروق خالاتون آمدن گویم درویم؟ البته را گزنی بیام. هیچ نفهمیدم. از یک مشکلشون خلاص میشیم با مشکلی دیگرشون رو برو میشیم. چی میگفته باشد این خالای من؟ خیلی بیان میفهمیم. السلام علیکم. مرحبا خالا جان. فاروق جان خوب هستی که اینجاستی؟ مرحبا. ها مبارک شوا مبارک شوا. سلامت باشی بیو بدنی. سلام علیکم. حالی ماست نوا. تو مبارک سلامت کام شو شما اولاد شو داری. سلامت ناس کورو فوردت بدید گشتیم. کورا بله ناس بهترین کورو چی بدنی؟ بشد ناس شما شده چه یا رفتی گشتیم. وقت برادر چی را فهمیدی؟ به هر ناز ها بیا بدنی گشتیم. کورو چه کورجا مناس؟ مادر چه گشتی؟ ها یک باور که راحت کردیم دا گشتی نه؟ میگم که همین خوب گوشم بر شما. فاروق جان باور کن دیگر نمیدونم با کجا روم و چی کار کنم و درد دلم رو با کی گویم. همین قدر فکر کردم نشد باز با نزد خودت اومدم. رحمت برای دستگیری جانی خالم. من منت دارم، از زمین تا به آسمان است روزی هستم. خدای خاک اگر زر شود برکت زندگی بینی فاروق جان. سری مقصد ببید چی گفتم میخواید؟ سری مقصد من تنها موندم فاروق. دیگر جایی میرفتگی ندارم.
дигар одами бо ӯ ҳамдард будан ҳамроз будан надорам. танҳо мондам. ту худат медонӣ ки анис дигар маро намепурсад, аз ҳоли ман хабардор намешавад, ҳатто бароям як занг ҳам намезанад. шавҳарам оиладор шуда бо зани наваш аст. мигина ба хориҷа барои хондан рафт. ӯ ҳам оиладор шуд. دخترجان شما را خانه هنسیفت چند بار توی خبر کده نرفتی؟ حاضر میرم امیچه جان کارهایم رو بود کنم مان روید از ای کار کن شوید شوشه جان حاضر میرم روید ای خدا جان ای اوچه جان رفتم و میروم لیکن به پول کجا میروم با مادرم میگویم که با توی میروم لیکن حاضر من با کار میروم خودت میدونی که مونیس جان در چه وضعیت است. دیگر نمیدونم فاروق با کجا روم و چی کار کردنم رو نمیدونم. فاروق خلوصا با همه این کردهاتون خلا شما خودتون گناه گورید. چندین مرتبه با شما تکرار کردم گفتم لیک در گوش شما ندار آمد. کنون امروز پشیمانی ندارد سود. تمام داراییتون رو دولت کشیده گرفت به خاطر خطای خودتون. درست؟ بله. دیگر جای میرفتگی ندارید. در نزد شما دوگانه‌تون در آسمان هفتم بودن. خویش و تبار و اقربا هیچ قدری نداشت. هیچ گمان نمیکنم که یگان خویشمون نیست شما رو قبول کنه. خلا خوب باز گوش میکنم چی گفتم میخواهید؟ فاروق جون اگر علاجش می بود تو ما رو به خانه راه میدادی. اگر علاجش میشد من خدمتگار خانه تو میشوم. چی کاری که گویی من در خانه میکنم فقط ما رو همراهی خودت میگرفتی که من تنها موندم. خدمتگار خانه من میشوید؟ میگن که برادر جهان گشته باشو جهان خوردن. بزرگان بیهوده نگفتند روی عالم دیدن آدم دیدن است، نیک بد رو در جهان سنجیدن است. کارو چه دیگه سلامتی و نفس. رحمت اینمی خیلی گشتیم اومدیم اکای فاروق دیدم. اکای فاروق یا صحبت کردیم خیلی برای همین. فهمیدم در کدام برام میگه. من در این مسئله واقع فاروق صحبت کردم و تو صحبت کردیم که انا میبلی خانه خطه همین کارخانه خدمون حتما یک صفتی نقص شد. مالای ما صفتی بهزیب ندارم. نه فهمیدم به هر حال دا یک صفتش خوب باشه، یک چی میگن نه زمانوی باشه. تا به حال بدردین کدومی که از کارخانه ما چیزی خریداری میکنه تا میبل باشه دل خوب چیزی که خریداری میکنه کارخانه ما از اول تا به حال هیچ یگان شخصی ما ندیدیم که از همین مالای ما یگان سخنی بد بگه که بگم مالاتون صفتی پس دارن. همه صفتی خوب دارن برای که همه مالای خوب هستن، کلاینتای خودشون دارن. بهترین شما روزید که در خانه ما همچون خدمتگار کار کنید؟ بله فاروق جان چیزی که تو گویی من همه کار رو اجرا میکنم. باور کن به همه کار من تیار هستم. خلا جان من هیچ باوری ندارم که شما بودنتون در خانه ما شفاعت دهد. از این خاطر بخشش زیاد من شما رو قبول کردن نمیتونم. در این دوره میتونید تماما گم نزنید. لیکن یک سوال دارم خلا. خویش فقط راستش رو گویید اگر که انصاف داشته باشید. سبب همین بدبینی ها در چیست؟ فاروق در خاطرت هست یک روز من تو رو به نزد بابای فتح برده بودم. من نمیدونم تو چی کار کردی، تو چی رفتار کردی، او چی خصلتی خوبی تو رو دید که تو در دل بابای فتح جا شدی. من خواستم که توسط تو
бойгарии бобои фатоҳро аз худ кунам, вале садафсӯс чоҳкан худ зери чоҳ шуд. чоҳе ки ман кандам, худам дар он чоҳ дидам. на бойгариашу, на пулу молашу, ягон чизи бобои фатоҳро аз худ карда натавонистам. нисбати туву апам доимо нафрат кардам, доимо бадбинӣ кардам, доимо бахилӣ кардам. хостам ки як зинае аз шумо боло бошам, шумо дар назди дари ман муҳтоҷ бошед. хостам доимо ба шумо бадӣ кунам, хостам доимо дар хонадони шумо ғаму дард бошад, доимо апам дарду азоб кашад. вале садафсӯс ҳамаи бадиҳои кардам имрӯз ба сари худам. хайди ҷа меҳрубон, алами одам вақте ки дар ҷуда кор кард, аҷу нон намак хӯрд, алами хиёнат накуна, ба гапш рост боша, ба раҳи рост боша, иншоалло ки худованд баракат шаметиҳад. ҳама рӯзуро медидай? бале бале, енами морам ранги худот юраи ман ки боши як қишлоқ омадем, бачаҳои деҳотӣ? бачаҳои деҳот будем, омадем шукронаи алло, инат чӣ рӯзоеро надидем, чӣ короеро надидем. мегӯяд ку одамизод мегӯяд чӣ чизоеро намедида. хай морам дидем шукронаи алло, яке ки рӯзҳои пастам дидем, рӯзҳои баландам, ба ҳамаш худоро беандоза шукр мегӯем. бале бале бале, ҳар як кор бахчая ҳикмат дорад. бале бале, дуруст бадардем. яъне ки хола ҳамаи ин бадбиниҳои ту ба хотири пулу мол аст, дуруст? шумо ба хонаи бобои фатоҳ будед, шумо гиря накунед, ашкатон намерезад. хола як дақиқа гӯш кунед. шумо дуруст маро ба хонаи бобои фатоҳ бурдед, дуруст? сабаби пешрафти кори ман аз бобои фатоҳ аст, лекин ман некии вайҳоро 100 маротиба зиёдтар баргардондам, дуруст аст хола? шумо ба хотири пулу мол виҷдонатонро, фарзанди падаратонро, имрӯз бошад фарзанди худатонро, хонаю даратонро аз даст додед. ҳамин хел рафтан гирад кадом рӯз низ худатонро низ аз даст чӣ кор мекунед хола? медиҳед. беҳуда ашк нарезед хола, ашки шумо дар назарам аз зимистона сардтар аст. ба гумонам ман ҳаққе дорам ки шуморо қабул накунам, дуруст хола? аз паси кори худ бошед, бахшиши зиёд, ман шуморо қабул карда наметавонам. рости гап бадруниҷон, ҳама суханҳо, ҳама гапҳое ки аз рӯзи аввал ба ман гуфтӣ, ҳамаи суханҳоро ба худ шиёр кардам, ба худ як идея гирифтам ки мақсад инсоният бояд дар ҳаёт ростқавл бошад, ростгӯ бошад, хиёнаткор набошад. ба як кас дар чизҳоре ки қайд мекунем гаштаю баргашта дар намакдоне ки намак аз он намак хӯрдем, ҳеҷ вақт набояд туф кардаро. бадруниҷон, як пиёла чой. раҳмат меҳрубонҷон, ака медонӣ ки мо ҳам кор борум камтар бисёр акаи Фаруқ ҳам қайдидим бо қафои ҳамун супоришо додагиай. дар ин масъалаи туй умуман фикр накун. умуман то вақте ки мо ва акаи Фаруқ ҳастем, умуман фикр накун. ҳама корро ҳал мекунем, фақат айпай кори худача кори худта бубин. насиб насиб, хай мо ба ҳама рихтем. хуб майла. яъне ки хола ин ҳама бадбиниҳо ба хотири пулу мол аст. ҳалолат бод. акай зарифҷон, шумо аз ҳамон нафарҳои боқимондае ки дӯсти падарам ҳастед. мақсади омадани мо шумо ба маълум аст ки ин ҷо хостгорӣ омадаги ҳастем, бале? хонаи анҳамон духтар ҳамин ҷост. ба ҳамин хотир шумо дар бари ман будантон як ҷаҳон аст. аз ин хотир
дар дохил агар ки бипурсанд ки масалан мо камбудиву норасоӣ дорем, шумо танҳо гап зинед ки инош мушкилӣ нестанд, иноашро бо ба гардан мегирем ва худамон ҳал мекунем. хуб акаҷон, худо гирад ҳамин бекасиро. агар ки модарам зинда мебуд имрӯз, ман ҳамроҳи модар мебудам, лекин дар зиндагӣ ягон нафаре нест ки ҳамроҳи ман мебудад. ба ин хотир ман шуморо интихоб кардам. хуб акаҷон, медармед майлаш. салом алейкум духтарҷон. модар камиҷа мумкин бошад модар Munizjon چی حال داری بچه جون؟ اوچه جون جا چی کاری میکنی نمیکنی مرا از این پنجره بیرون کن. اوچه جون التماس حیاتم رو دیم برا نسوز. التماس اوچه مرا از اینجا برای میگویم رفته پول قرض. با من هیچ کس قرض نمیدی ها؟ من نمیدونم اوچه از کجای میابی نمیابی مرا از این پنجره از این دوزخ خلاص کن. من نمیرم اوچه. من دیگر طاقت نمیکنم اوچه. من دیگر طاقت نمیکنم. التماس اوچه رفته از بانک قرض میکنی از کی قرض میکنی گرفته بیار اوچه. التماس چیکار میکنی مرا از اینجا برو آخر من عذاب میکشم اوچه. اوچه التماس اوچه جان خواهش میکنم رفته پول بیار مرا از اینجا خلاص کن اوچه. تو میتوانی مرا با پول از این پنجره خلاص کنی اوچه. التماس خواهش میکنم اوچه جان رفته رو اوچه رو اوچه رو پول کو پول یاب رو اوچه رو گفتم اوچه رو نیست رو مرا از اینجا خلاص کن گفتم اوچه من نمیرم اوچه. هر جان مقصد ما بدونید برای چی هست؟ برای اصقایی اومدن همین دختر شما. ما مرحمت که مودا گاب زنید چی شلوچه است چی کمکی است مودت نشتی مو خواهش میکنیم همشم رفته پول قرض کن. من اوچه دیگر نمیتونم از غم و درد میمورم اوچه. رو اوچه جون رو اوچه رو اوچه. مایلش اکاجون حال من شرایطی توی کدر ندارم. апаҷон шумо ягон ташвиш нашавед. масъалаи камбудии тӯй пурра ба гардани ман. ҳамин тавр не ака? шояд шумо дилтон накашад дар ман ягон гапро гуфтам. ва ин нафар рафиқи падарам ҳастанд. аз ҳама шахси наздиктар ба падарам ҳастанд. метавонед рӯи хатро карда дар дасти ҳамин акам дед. ин акам ҳама масъалаҳоро ҳал мекунанд. инчунин фаҳмидам ки фарзанди шумо низ дар хориҷ аст. корҳояш хуб нест. аз танҳогии худатон агар фикр кунед метавонед ки рафта дар хонаи мо ҳамроҳи духтаратон зиндагӣ кунед. шумо барои мо агар ки худо хоста бошад бегона нестед. ҳамин тавр не ака? ҳамин тавр. албатта ҳар модар мехоҳад ки духтараш хушбахт бошад. ман дар бораи ҷияни шумо бисёр гапҳо шунидам. бисёр бачаи хуб будаст. мудоме ки шумо розӣ бошед худо ки розӣ бошад мо ҳам ба ҳамин кор розӣ. бениҳоят хуб ба хайати ҳамин кор. Аллоҳу акбар. майлаш хуш омадед. хуш омадед. یعنی که شما راضی شدید مادر؟
ای خاله جان شما نپرسید و من نگویم. این دردم نمیدونم که به کی گویم. از خانه و درم ماندم، از فرزندان نازنینم ماندم، در چهارراه زندگی ماندم. نمیدونم دیگر به کجا روم. جای میرفتگی هم ندارم. شما نمیتوانید این شب رو در خانه اتون جای کنید؟ نمیرم تا منم امکانیت ندارم. چکن جمعه کنم. یعنی شما هم به مثل من در همین راه ماندید. آدمی به چه راهایی که نمیرفته است باور کنید. خانه و دری به دبدک داشتم، 3 فرزند نازنین داشتم، شوهر مهربان داشتم. ناشکری کردم. همه این ناشکری های خودم مرا به این روز آورده است. مایلش دختر جان من رفتم. خدا جان در این مشبی من به کجا میروم؟ خونه کی میروم؟ سلام علیکم. نازه سوزه اینجا برای ایسکو تنها گریه دارد. روید از اینجا. وقتی با شما چخ چخ کردن ندارم. خیلی من خواستم که با درد شما مرهم شوم. با درد من چی مرهم شده میتوانید شما؟ چی از دست شما می آید؟ خیلی اگه کمک، اگه دستگیری، اگه راهگیرا، اگه سرپناه، اگر خواهی مرحمت با خانه خواهر من میروه. من هم عذاب دیدم، شکنجه دیدم، این روزها را میدونم. اگر خواهی مرحمت نخواهی اختیارت خودت میدونی. نه نمیروم. من شب رو در اینجا سهر میکنم. من شب رو در اینجا 40 سهر میکنم. بسیار خنک است. جایی رفتنم ندارم. چند جا رفتم در رو برویم روز نکردم. 1 دقیقه ایسته. 1 دقیقه. راست میگوید در خانه خواهرتون میبرید. در خانه خواهرتون آدم هست؟ خواهرتون هستن؟ نخواهم شما رو فریب کنم. خواهرم است، فرزندهش است، شوهرش است. خیلی شب که روز کردید و کجایی که میخوایی رفتن گیر؟ بله من جای میرفتگی ندارم. در کوچه ماندم. به چند خانه خشت تبارو رفتم ولی در رو برویم نکشودن. اگر علاجش میگود مایل است. اگر خواهرتون بشد من این شب رو در خانه خواهرتون سهر میکنم. من همین رو فکر کرده شما رو دعوت کردم. رفتید.